Ari mashikuna alichiguta charipaychi nachu ña ñukanchita rikuq mashiukuna ari ñami wayrapi kapanchik wayrapi lluksishpa katinajupanchik shina kashpaka ña kikinkunaman ashtawankarik convidashpapash ña katipanchik nachu maypipas rikunajushpa ñukanchita ari kumpanajupi nachu ñami rimarishpa katigripanchik asha laguta ña kikinkunapak ashtawankarik ña killkamuytapas ushapankichik nachu ña kay mikunakuna ñukanchik mikuna hawami rimagripanchik ña kay pachapika yarjay kashpaka mashikuna ña ashtawan ninanta mikupankichik nachu ña kay rimaykunawanpash ña imashina yanunakuna shuk mishki mishki mikunata ashtawankari rimagripanchik nachu shinami mashikuna ña rimarishpa katigripanchik maypillata uyanajupankichik alichik shiguta charipaychik nachu kaypimi ña rikushpa katigripanchik ashtawankarik ña wiñay kawsay kamullamanta ña hapishpa kagrinchik nachu wakinpika ñukanchik umakumantapash ña imashami nirin ña kunkashpapash katirinchik shinapash ña killkashkapika ña ñukanchikpash yarishpa rimarishpa yachakushpayma katipanchik mashikuna ashtawankarik ña kay mikunakutami ña wakin mashikunaka alikachin wakinkunaka ashta na yapa kanchu nachu mashikuna ari kikinkunaka ña alikachishpankichik kay mutipila nipan nachu mutipilakutami ña kaykunataka raymikunapi imakutapash ña tantanakushpaka ñapash yanupanchik nachu ñukanchikpa mamitawkuna ñukanchikpa taytaykukuna rimarishpaka ña imakutapash mana yapash charinichu shinapash mutipilakuta yanushpa ña uchukuta kutashpaka shina mikupashunllami nipan nachu mashikuna ari shinachu kapan manachu shina kapan rikuy ña yarinajupankichik nachu shinami ashtawankari ña killka katishpapash kagripanchik kikinkunaman nachu kaypi nipan mutipila mana kashpaka wakin mashikunaka muti nishpalla riksin shinapash ña mishu shimipika ña mote nishpa riksin nachu. Para las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros en su programa Ñukanchik Kawsay. Vamos a estar hablando un poquito acerca de nuestra comida, nuestra gastronomía andina, lo delicioso que es, ¿no? Ya va a dar un poquito de hambre también, mashis, ya por estar hablando, ¿no? Entonces, a estar pendiente de nosotros, si tiene un tiempito, ya nos puede escribir también, recordando las cosas que usted ha probado y le gusta su plato favorito también de paso, ¿no? Entonces, vamos a dar lectura también. Kay Raimi Punjakunapika Tukuya, ya Mikuykunapi Sara Mutita, Kimi Chinchik Nachu, Shinachu Kapan Manachina Kapashina Nahurkanchi Nachu, ya Wakin Jaktapika Puru Tuan, Javaswan, Chapushpami Yano. Ari mashikuna ari ñuka alikachipanimi tukuyta nachu shinapash yali imashami nirin hillu mikuy rikurin ña motiguta habaswan yanushka sumaklla kan nachu paypash ña mishkita mikurin kikinkunaka mashikuna imashinata alikachipankichik nachu wakinpika ña paykutalla makinchuguwan imata kapan makinchugu queso nishpa riksinchik nachu chayukunatapash mana kashpaka mapa viraguayman ña rikupanchik nachu ña mikunkapak ña ñukanchik ñawipika ña rikurikun ña shina kapan mashikuna shinachu kapan mashikuna ari wakin ayllu llaktakunapika ña kuti shuk laya yanuyta yanupan nachu wakinpimanka ña ña wakinpika imashami nirin puru tugutayma churashpa mana kashpaka ña shuk layakunata yanushpa kapan ari mashikuna ña kaypimi ña rimarishpa katipanchik ña hambimi nachu shina kashpaka riksichikripanchik imapata hambi kan imashinata kan nachu hambi nipanmi kay mutipilaka kunuk mikunami kan yuyaripankichik mashiukuna wakinpimi ñukanchikpa mikunaka chirillami kan shina nishpa ninajunchik nachu o mana kashpaka kunukmi kan wakinkunaka mikunamanta mikupanchik nachu ari ñukanchik ña wambra mashikunaka wakinkunaka ari ña kawsanamanta kawsapanchik nachu ñukamanta kallarishpa shinapash ña
kay rimariukunawan yachajushpa katinajupanchik nachu. Mashis, les comentamos, ¿no? Que más bien este platito, mutipila o mote, normalmente se les ve repartir o brindar en las fiestas, ¿no? En cualquier fiesta que nosotros tengamos, ya sea en un compromiso social o compromiso familiar también, servimos de inmediato, ¿no? Esto entonces, algunos tienen la costumbre de cocinar como es solo el motecito, o algunos ya vienen preparando con las habas, con los frijoles, así sale el plato bien rico, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta y gracias por estar, por escribirnos también. Muchas gracias, Mashis. Arima shikuna ña hambi shinami kapan. Yari chipanchi nachukay muti pilaka kunu mikuna kan. Shinaka chiri yalishka nanaywan kashpaka muti pilata mikupay mashikuna. Ari ña wakinbi nipanchi ari chiri yalishka miyarin nipika ña mutiguta mikupangichi mashikuna kaypash hambigu mikapan nishpa riksichipanchi shinakashpaka ña yupay chapanchi nachu kilkamushkamanta imashina ninajurkanchi kaypi ña kilkashpa katimupan Cecilia Maldonado mashi ari shuk napayguta kachapay nishpami kilkamupan yupay chanchi nachu. Ari, buenas tardes, le envío saluditos a mi prima María Cando. Ari, maypita yajupan, ari, tauka María Cando kuna mitianga nachu. Shinakashpaka ña kilkamushpa, ari, tukuyakuta kilkamukpika, sumakta napashpapash katipanchi nachu. Yupay chanchi shinapash kilkamushkamanta, maypipash uyanajupangichi mashikuna. Ari, karo mama llaktakunapi ñukanchita uyanajupan, yupay chapanchi ñukanchita rikunajupan, shinapash kikingunawan rimarishpa katipanchi nachu mashikuna. Ari, ña kay mutigutapash wakin mashikunaka ña mapa viraguan mikupanchi nachu. Kunukllaguta makigutapash rupaypi llukchinchi mangamanta chaymantaka ña kachiguta churanchi mana kashpaka kay wakinkunaka llallagutapash churanmi nachu. Llallaguta churashpa imata kapan llalla cebolla kapan nachu. Chaykunata churashpaka sumaklla mikun. Ari uchuguayman, ari uchuguta ña churashpa kimichishpaka ari shukaypi mikunchi nachu. Ari ña ñuka yalishkatami nijuni nachu. Ari mashikuna shinami kapan ña mashi Cecilia Maldonado kilkamushpa katiparka ña le envío saluditos a mis abuelitos a Cotacachi nin Cotacachi ñukanchipa mashikuna uyanajun yupay chapanchi nachu shinakashpaka kikinkunawan shina rimarishpa katipanchi ari Cotacachipipash sumaklla shuk layata imanmi yanunka nachu shuk ayllu llaktakunapimi kay mutigutaka shuk laya yanushpapash kapan mashikuna ari ña kaykunapash imashinata alik ashtawan ña mishkilla kapan yandagupi yanushpa nachu yandagupi yanushpaka ari ña sumaklla mishkilla mikurin mashikuna ari ña kay yanunanta nipanchik cocinapi yanushpapash shinapash ashalagumi ña shikan yan nachu yandaguwa yanushkaka mashikuna kikinkunaka mashikuna imashinata ali kachipankichik yandaguwan ña kay yanunantagupi ari ña imashinata ali kachipankichik mashikuna kaypi ña ashtawa kilkamushpa katipan ña Cecilia Maldonado nin le envío un gran saludito a mi tía Juanita de Agato porque hoy cumple años, ari, uyajushpaka, ari, shuk sumak wata paktaita chayachipanchi ña tía Juanita, ari Cecilia Maldonado mashimi ña hasta ungari napashpa chayachipan nachu shinakashpaka yupay chapanchi Saida MLS nipan saludos desde Colombia a la familia Pineda Ramírez en Hatun Rumi. Ari Hatun Rumipi ñukanchita uyanajun yupay chapanchi nachu wakimashikunaqa ña mutigukunatapash mikushpapash katinajupankichik nishpami ña villachipan ari alilla mikupankichik paktara shukapankichiman ari shukashpaka ña aswagutayman mana tiakpika maski yakugutayman upiapankichik nachu paktara trankaripankichiman mashikuna. Ari ña así como estás nin ari imanalla mashikuna rikuy ña kaypi ña kutinlla ari ña kilkamushpa kapan
Y acá ni pan, Mashi Cecilia Maldonado, cocinando con leña es lo más sabroso ni pan. Ari, shina mi kapan mashikuna ña. Yamdawa yanush pa mi, hasta o miskilla mi kurin ari, kushni sapa wakimbika mana yamda chakishka kakpika kushni sapa shukaipi. Fukuna honchi nacho mashikuna. Ari ñukanchipash, shina mi wakimbika tukunchi nachu wakimbi ña imaguta rurana kashpa, maymamba llushina kashpa mi ña. Yanuna antapi ñapas yanu panchi mashikuna. Ari kikinkunaka imashinata mikupashkankichi. Ari ña ñukanchipa muti pila nishpa riksinchinachu. Chaygukunata ña wakin mashikunaka ña shikan mikupankichi. Ari ña riksichipanchi ashaguta ña wakin mashikunaka ña kay mishkiwan nipanchini azúcar. Chaykuna motetaka mikun mashikuna wakin rikupashkankichichu. Ari o mikupashkanki chicho mashikuna. Ari kaypimi kilkamupan Josecito Guamán. Yupay chanchi kilkamushkamanda mashi. Ari kaypimi nipan buenas tardes masigo mote pilagutaka aguacate guan zambu muyuguan gustu tamari kapan masigo. Ari shinami kapan nachu. Ari pita shinami kupan. Mote gota kay imashamirin palta nishpa riksina kanchi nachu shinapash aguacate nipan mashikuna ari sumaqlla zambu muyuguta kutashka uchuguanpash nachu rikuy ña ashtawan yarjarka mashikuna shinami riksishpa rimarishpa katipanchi ari tapuna rimarinajurkanchi nachu wakin mashikunaka ña mikupanmi motitaka ña azúcar nishpa riksinchi mana kashpaka mishki ari chaywan mikun sumakta mikunachu shu pachagupi malijurkani shinapash ña y kachiguan ña viraguan shina ña yacharishkaka na chaykama mikuriparkachu ñukapapka nachu shinapash ali sumakta mikushpa karka mashikunaka kaypimi nipan María Maldonado buenas tardes mashi Humberto mashi Carmelita mingachiwi ari mashi María Maldonado, kimiripa mingaripashun mashi ari shinapash villachipanchi mashi Carmelita shuk ruraykunawan kashpami kunan punllaka mana pakta mugripani ni parka shinaka kaya punllagu ña sumaylla rimarikunatapash apamushpa katipanga y villachitapash villachipanga imashpata na shamuparka nishpa chaypi tapupankichi wakin mashikunaka nachu ari ña María Maldonado sumak mikunakuna nin ari ñukanchi runa kawsaypika ñukanchipa yanushkakunaka sumak mishki shinapash sumak hambikuna y shinapash imashami niringa nutritivo nin ali kaypami ñukanchipa ukkuta hampishpapash ña shinchiyachishpapash katin mashikuna ari ña yupaychanchi ñami charipanchi ishkay pacha chishi chunga picha uchilla pacha ukunawan 2 de la tarde con 16 minutos mashis. Así es, mashis, les comentábamos, ¿no? Que varias personas afirman que el mote cocinadito en leña es lo más sabroso, ¿no? Ya sea que esté acompañado, como dijo Mashi Josecito Guamán, mote pila o motecito se le puede acompañar con un buen aguacate y con una pepita de sambo molido ahí, qué rico, ¿no? Ya se nos hace agua a la boca, mashis. Así es, ¿no? Es verdad, es delicioso eso. Y también les comentaba, ¿no? A los mashis de que hay personas, he visto, en uno de esos casos es mi esposa, por así decirlo. A ella yo le he visto que come, pero el mote con azúcar, mashis, con azúcar, vea. O sea, se me hizo raro a mí, yo que estoy acostumbrado a comer mote con sal, con un poco de ají, y si es que hay como, con un poquito de chicharrón, o si no, con un poquito de mapa vira, le decimos, ¿no? Entonces, con eso, acostumbrado uno, y me dijo, prueba. Intenté comer, pero no, mashis, no, o sea, no me pasó, por lo que uno ya está acostumbrado al mote con sal, ¿no? Pero ella empezó a comer, y le gustó y lo comió como si nosotros comiéramos con sal. Mashikuna ari shinami kapang nachu wakimbika shuk causa ikuna picaña shuk laya kunata mikushpapas katipanchi mashikuna. Shinami kapang ari Cecilia Maldonado kilkamushpa kapang
Ari imashinata nipan yupaychanchi killkamushkamanta yupaychanchi hasta wangari kay yalichishpa nipanchi nachu compartir chaykunamantapash yupaychapanchi mashikuna. Ari Cecilia Maldonado nipanmi cocinando en leña tiene otro sabor. Ari mashikuna shinapachami kapan. Shuk layatami mikurin nachu. Shinapash wakinmi ninajurkanchik nachu wakinpika yandago mana chakishka kaypika kushnisapa yananchik kushnilla ashnashka purinajunchik. Ari mashikuna Alonso Anrango ari rukata ña hawama churashpa sumakmi nishpa riksichin yupaychanchik. Ari villachiwankichik nachu wakinpika mana aliman uyarijupika ashtawan shinchilla rimankapapash ña villachiwankichik mashikuna. Ari shinami kaypi kapan María Cando, hola, ¿cómo estás? Ari, suman mi kapanchi, mashikuna, yupaychanchi, kikinkuna, kilkamushkapi. Ari, asishpa, kushilla, rimarishpa, yachahushpa, shinapash, kichwa shimita sisachishpa, chinchachishpa, katipanchi, nachu. Ña, kaypimi, ña, kilka katishpapash katigripanchi, kikinkuna, hasta ungari, ña, kay rimari hawa, ña, villachinkapa munashpapash, ña kikinkuna kilkamuita ushapankichik villachipanchimi ñami wayrapi katinajupanchik nachu shinami ashtawankari kaypimi nipan mashikuna ñukapash na yachapashkanichu shinapash yacharkankichu nin tapunnachu yacharkankichu nin muti pilata ashtawankari ña uchalla yanunkapaka ashtawan uchalla yanunkapa munashpaka shuk anta nipanchik shuk fierro wawa wishata mangapi kacharishpa yanupay nin mashikuna rikuy kayka ñapashmi atichinga rikuy pita yachaparkankichik mashikuna amana kashpaka kikinkuna shukta yachapankichichu villachimupankichik nachu ña kaypimi imashinanirka yachaparkankichichu nin ña yanujushpaka ña shuk anta kay villata nipanchik nachu cuchara de hierro, ¿ya? Chayguta churana kanchi, chaymanta kañami paypash uchalla yanushpa katipanga shinapash ña yandaguka ña ashaguta kamarishpa kanga nachu shinakashpaka ña y villachipanchi wakin mashikuna yachashpaka ña yarinajupan ari shinami kan nipanchi nachu ña kaypi rikunajupanchi kilkamushkata Joseph Santillán, buenas tardes Radio Lumán. Alichishi mashikuna, un saludo para mi familia Chalán allá en Colombia. Ari ña Colombia mama llaktapi ñukanchita uyanaju yupay chapanchi nachu ña ashtawankari ña ayllukunaka ña maymamba rinlla nachu ña wakinpika imashanirin separarishpa rakirishpa anchurishpa ima wakinpika rin ña llamkaygumanta shina kapanchi nachu mashikuna shinapash kikinkunama shuk hatun napayta chayachipanchi ari María Maldonado ari nipanmi mutita warachiwan sumak mishki kan nachu ari shina nishpa riksichin siman mishkimi kan nipanmi ña warachikiwan nin ari imata kapan mashiku mana yuyaripanichu imagu pipash riksichipa yarichipa inachu mashikuna. Mashis les comentábamos, ¿no? Que el secreto, igual ya les avisamos, gracias a la revista Uña y Causa, incluso estábamos dando la lectura de que si usted quiere cocinar mote, pero está un poquito apurada, ¿no? Y de pronto no tiene bastante leña o el gas está por terminarse casi, ¿no? Entonces nos comentaban de que tenemos que poner un cucharón, se puede decir, ¿no? De hierro para que pueda acelerar un poco más el tiempo de cocción, mashis. Entonces, ahí está el secreto, mashis. Cualquier cosa se va aprendiendo día tras día. A ver, en lo personal yo no sabía, ¿no? Ya mashis, shinakashpa ña kikinkunapash ya chashpami sakiripangichi mashikuna. Kaypimi ña nipan María Maldonado wagra chakiwa ari mashikuna ari pita mikupashkankichi ari makiguta ña rukaguta hawama churapaychi nachu ña kilkamushpapash kapaychi ari ña kay mutiguta wagra chakiwanga ari ña tuta ña tukuy tutame yanushpa kan nachu ña sumaqlla amuklla
mishki guta mikungapak kakana shina kapan mashikuna chaypimi ña ashtawankari ña apiyashpa sumakta mishkilla tukunnachu mashikuna ari ña chaypika ña ashtawan yarkachirkankichik mashikuna ña ñukatapash ña kaymanta llukshishpaka ña wakra chakita maskankapak shinapash ña mutigutapash ña rikunkapak rigripani nachu sumakmi kan mashikuna kikinkunawan ñukanchik rimarishpa katipanchik killkamushkamanta yupay chapanchik nachu kikinkuna paktalla ashala chaguta karashkamanta kay rimarikukunata ashtawankari charinkapak kikinkunapa shinallatak kikinkunaman kapan mashikuna ñami kaypipash killkamushpa kapan Joseph Santillán mashillata ña un saludo para mi hermano Luis Chalán allá en Lisboa, Portugal. Yupay chanchi ña rikuy shu hatun mama llaktapi ña Portugal mama llaktapi ñukanchita uyanakun shu hatun napayta chaskipay mashi Luis Chalán kikimba wawki Joseph Santillánmi que ña napashpa katipan nachu masikuna shinami rimarishpa katipanchi ñukanchipa mishki mikukuna ña ashtawankari ña yarishpa rimarishpa katipanchi nachu mashikuna ari kikinkunaka imashinata mikupashkankichik ña kay mutipi lagutaka ari ña kaypi ninajuparka mashi María Maldonadopash nari ñapi riksichiparkanchik wagra chakiwan nin nachu wakinkunaka ña kay imashata nirinka mana yachapanichu wakin yachashpaka villachiwankichik kay imashami nirin mapa virakunawan kunju nishpa riksinyarin nachu chay ña ukuma asintarin chay guta churashpapash wakinkunaka mikupan nachu mana kashpaka wakinpika aychaguta ima charishpaka aychaguta kusashpa mutiguan mana kashpaka papaguan ña kumbachishpa mikupanchik nachu mashikuna ari kaypimi nipan Cecilia Maldonado ari wagra chakiwan yanushkaka sumak pachami kan ari mashikuna ña rukakunatapash ña imashami nirin lampishpa ña sakinchik nachu platukunata imapas allipacha ña sumakta mayllashkashina sakinchik nachu mishkimi kan mashikuna ari ña riksishpa katipanchik ñukanchita rikunakun mashikuna ari ña wakinpimi kay mutikukunapash wakinpika ña shuk layakunata yanushpapash katipan kikinkuna yachashpaka killkamupankichik riksichipankichik mashikuna ña shinami katipanchik mashikuna ña riksichinajuparkanchik yarichipanchik nachu mutipilata uchalla yanunkapa munashpaka shuk hierro nipanchik hierro mama vishatami ña churashpa yanushpaka ñapashmi yanupanka shinakashpaka kunanllata rikupaychik mashikuna shinachu kan mana shinachu kan nachu mashikuna shinami ña yarichinajupanchik nachu kaypipash ña hampi kaytapash nachu kay mutipilaka ña kunuk mikunakumi kan mashikuna pipash ña chirimanta yalishka kashpaka ña kayguta mikushpaka ña sumakllallami kapankichik shinapash ña ñukanchik uku cuerpo nishpa riqsinchik paytapash ña shinchiyachishpa katin mashikuna shinami ña alli mikuykuna sumak mikuykuna hampi mikuykunapash ña kapan ñukanchipa mikunakuna ari imagutapash wakinpika riqsinchik nachu kay hamburguesa papas fritas salchipapa nispanchik ñapashmi yanurin shinapash ñapashmi rantinalla kapan shinapash kaykukunaka na ñukanchik mikuna shina ali kaypaka kanchu nachu para nuestra buena salud las comidas chatarras siempre son rápidos son fáciles de adquirir pero sin embargo no aportan en nada en nuestro tema de la nutrición para nuestro cuerpo más. Entonces, a enseñarles la importancia de eso, de nuestra comidita también, a nuestros guaguas, ¿no? A nuestros niños que están por ahí escuchándonos también. Mashikuna, shinami rimarishpa katipanchi, ña tukuchingapa, ña illachingapa kayupi, kikinkuna ña killkamushpa kachunpash shu uchillapachawkunata shuyagripanchi mana kashpaka ña wayramanta llukshigripanchi ña takiyukunata ña churashpa katinkapa mashikuna nachu alichu uyarijupan manachu ali uyarijupan mashikuna ari ña kaypi riksishpapash katigripanchi ña ari wakinpika ña imashina nirin maypillata kay
mutikunata ña karakunatapas riksinakurpanchik nachu raymikunapi ña wakimika wasikunapipas ya nishpa katipanchik mashikuna. Shinami kan mashikuna ña yupayllapanchik ñukanchikpa paktana katinajushkamanta shinapash ña kay ukamanllami chayamukripanchik kay muti hawago rimarishpa imashinata kapan imashinata yanupan shinallata ña imashinata ñukanchikpa ali kaypaka yanapan nachu mashikuna ña yupaychapanchik kay ukkunakama chayamupashkanchik ashtawan ña kutin rimarishpa takikunata churashpa katigripanchik yupaychanchik shina kashpaka kayakaman mashikuna.